Kidukot jongka Executive Committee jongka Dorbash nong maukar ringkat bat kihe ka Shillong Municipal Board hene kasngi kila lejngo ya ka projek penyang kali babun mala hastan jayau mot pran. Kani ka projek kahap hapo ka Shillong Smart City Mission kalaya kendu ya kidheng penkyang kali hadin ka jing persya da utrai jong kani ka jaka ka badon hajayau taxi stand. Kador bas nong maukar kalapan pau ya kajing sngokia halor kani namar kikwa bakum kini ki projek kintrekam nakabenta kabha kamyat jong ubabun balang habakren syakilat pathai khubor o assistant rang bas nong kamaukar uba ransom sutanga ulaong bakador bas nong kamkwa bakani ka projek kan sange no katkum uba ransom kani kadai tangka projek jong kador bas nong namar kilaya don benta bat kani ka projek nadu balapun yaka. Mentah ke segi pada namta kan ni ke jayau bok parking hune tabala stang mentah kadon ke jing thut kendiat soi hang ni pa ka bidai bakan ni ke jing tai hang ni te kawe ke long bangiyo ya kan ni ke complete ke jing ujor nak ni ki nak tai kawe ke mo ka ying hang tai ki om bakaki por bateri ya kan ni ke kam hang ni te mentah ke segi long nak liang jing ke dor pasno kum laong mene ba ni ngikwa bakan ni kam kan ya ben bakan ni ke kam kan nom sange Namar bakani ketika pet project jongka Dorbasno nadu pastang wilayah kendu bat smart city tam bede begini project